babu set darsu en dambugal jeɗɗa ɓangal no yewta en fili yaqin fi heɓugol pellital e junngo Allah hara on tigi sikkitaaki Allah si Allah wallaymo ma si Allah wallatamo wa tawakkul e hoolorgol Allah wala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dalika Qur'an walamma ra'a almu'minun tuma nde gomɗinɓe ɓe yi'uno al ahzaba feddeji heeferaɓe yeeso maɓɓe qaalu ɓe ni hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ko ɗum ɗo tigi Allah ene laaɗo makko on fodi men enele wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah ene laaɗo makko on wowli gonga wa ma zadahum ɗum ɓeydano ɓe illa imanan sona ɓeydugol gomɗingol wa tasliman e ɓeydugol hisugol andi ɗo ko hoolorgol ngol ni wa qala ta'ala alladhina ɓen qala lahum nnas ɓe yimɓe naafiki ɓe wi'ani ɗum inna nnasa ande no yimɓe heeferɓe ɓen kadi jama'u lakum ɓe moɓodirani on fi wargol on fakshawm huleɓe nani taw yaw ukkoɗon ɓe fa zadam kamɓe ɗum ɓeydi ɓe imanan wa qalu ɓe ni hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗum ɗo kadi ko hoolorgol fanqalabu ɓe ruttodile ayle ɓaɓe yeehi ka jihadi ko ɗum woni ɓe artidi bi ni'matin e nema min Allah wa fadlin e ɓural lam yamsasum memano ɓe su'un bone wattaba'u ɓe jokki ridwanallahi wallahu du fadlin azim wa qala ta'ala Allah dali wa tawakkal kun yu acci hoolora an o neɗɗo julɗo alal hayyi e dow o wuruɗo alladi on la yamutu mo mayata ɗum woni Allah ta hoolor manan ko makun wota hoolor ɓiɓɓe maɓen wota hoolor cellal mangal ta hoolor gandal mangal ta hoolor modima ta hoolor ɓeygu ma hawko koni wo hoolora Allah wa qala ta'ala wa ala allahi ka Allah fal yatawakkalul mu'minun woni ko gomɗinɓe ɓen hani hoolorde yalla waɗi en gomɗinɓe hooloroɓe Allah wa qala ta'ala Allah dali fa ida azamta he si yehi ha a fiɗi waɗugol gollal ngal ma dama ko moƴƴal a diisike jama on ɓe ɓurɗa hoolade haqqille mum ɓen wi'i wakkilo a waɗi l'istikhara on ko ɓe waɗi l'istikhara a hande kadi tawi hani ɓernde ma nde no nangi so a deesidi fatawakkal ala llahi hoolore Allah huwa saabu sa wi a diisoto fof a wonay bi mana mo mara programme ɓeeɗa wiya waɗu fokkita ɓeeɗa wiya wota waɗu firta ko noon a wonata mo aade mo mara programme ko raɓɓiɗi kon wal ayati ayaje fil amri arɗe ɗen fi yamirgol bittawakkuli hoolorgol Allah kathiratun hiɗe ɗuuɗi ma'lumatun ko andaɗe wa qala ta'ala Allah noon no daali wa man yatawakkal ala llahi kala hoolorɗo Allah fa huwa ray Allah hasbuhu o gaynanaymo dey ay kafihi o yonanaymo wa qala ta'ala Allah daali innamal mu'minun ande no gomɗinɓe ɓen koni gomɗinɓe ɓen alladina ko ɓen ida dhukira Allah so inde Allah nden jantama tun wajilat hulay qulubum ɓerɗe maɓɓe ɗen wa ida tuliyat si janggama alayhim ayatuhu zadatum ɓe ɓeyda ɓe imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wal ayati ayaje fi fadli tawakkul arɗe fi ɓural hoololgol Allah kathiratun koɗe ɗuɗuɗe ma'rufatun koɗe andaɗe wa amma al ahadith amma hadiseje ɗen ɗen kadi hino ɗuuɗi fal awwal hadise arano on e majje an ibnu abbas jettama abdullah ibnu abbas radiyallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki uridat alayya weɓitama e an al umamu moftanuji ɗin fara'aytu mi'i annabiya annabajo Allah wa ma'ahu tawi hino wonde makko arruhaytu bimana mi'i annabajo go ko nelaɗo maki anna mofteji ɗin fof weɓitanama lam moftene maɓɓe ɗen alego e mofte annabaɓe hedditiɓe mi'i annabajo go no wonde makko arruhaytu groupe wannabiya mi annabajo go wa maahu no wonde makko arrajulu gorko warrajulani e worɓe ɗiɗo pet ɓawa makko bimana ko ɓeɗo heeɓi ko gomɗinimo wannabiya mi annabajo go ko raɓɓiɗi ko laysa maahu ha ɗum hay personne ala e ɓa makko goto jaɓani idi rufi ali tumɓanta no yalan yaltintina no yalan sawadun azimun e konuwil ɓalewil baadil ɓalewil niɓil ɓalewil azimun mawnugil fa zanantu mi sikki annahum ummati wonde ko mofte an ɗenni fa qila li inna nalan no hada Musa wa qawmuhu ko annabi Musa yimɓe mum ɓenni walakin skon inzur dari ila al afaq faade ka tatteri dow hella dow ɗa fa nazartu mi dari fa ida sawadun tawi o ɓalewil kadi azimin mawnugil fa qila li inna nalan inzur dari kadi ila al afaqil akhar faade ndiya tatteri kadi fa ida sawadun tawi o ɓalewil azimin mawnugil fa qila li wi analan noon on say hadihi ummatuka a ko mofte maɗen ni wa ma hono wonde maɓɓe 70 alfan guluje capanɗe jeeɗiɗo
70,000 personnes, 70,000 people yadkhuluna aljannata, ɓeɗo fof ɓe naata e aljanna ɓe gayri hisabin, ko alday hasbore. mi mana guluje 70 jeeyaɓe ka mofte nelaɗo naatay aljanna ko alda e rewgol ka dargal lande fi golle muɗum ɗen. he yo Allah waɗen jeeyaɓe ɓe wala adabin ko alda e lettegol. tumma nahada refti nelaɗo Allah o maƴi, fa dakhala manzilahu, ɓe naati ko galle maɓɓe. fa khada annasu, awa yimɓe ɓen jumpi hande kadi alego yimɓe ɓen naati e yeddodire fi ulaika fi ɓen alladina ɓen yadkhuluna aljannata, naatoɓe aljanna bila hisabin ko alda e hasbore. guluje 70 naatoɓe aljanna har hasbaka. yimɓe won noon e yeddodirgol ko hombo woni ɓen hande kadi sahaba ɓen, wala adabin ko alda e lette. fa qala ba'dum yoga e maɓɓe kamɓe sahaba ɓen ɓe inni fala allahum no gasa ɓe guluje 70 alladina ko ɓe sahibu rasulullahi, ɓe Allah arsiki wurudugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. he si tawi ko ɗon hara enen ɗo en perdi en tawaka ka, Allah hara wona ɗon mahi. wa qala ba'dum yoga e maɓɓe wi fala allahum no gasa ɓe alladina ko ɓen wulidu jibinaɓe fil islam ka islam. si tawi Allah walli en ko ɗon haray en mali honno ɓayga ka islam on ko jibina ɗen, Allah hara ko ɗon. falam yushriku, taɓe shirkanali billahi Allah shay'an hay e hunde. awa sarti ari wo woɓɓe go inni no gasa ɓe guluje 70 ko e nder ɓe jibinaɓe ka dina, taɓe shirkanali Allah shay'an hay e hunde ha hande. ko raɓɓiɗi kon wa dakaruɓe janti ashiya a piiji buy, woɓɓe wiya ko ɓeeɗa, woɓɓe wiya ko ɓeeɗa. on say fa kharaja alayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo Allah yalti hakkude maɓɓe. ɓe maaki awa habbe mi wolonan ko hombo wonata ɓe guluje 70 naatoɓe aljanna tawa hasbaka lettaka. mi torki Allah yo en tawe e ɓe wona ɓe wolede ɗo, saabu ko final ngal ni. fa qala nelaɗo maaki ma alladi tahuduna fi, kon ɗon ɗon jumpude fi mum, kon ɗon ɗon yeddodirde. fa akhbaru ɓe humpitimo. fa qala nelaɗo maaki awa deƴƴe ɓen naatoɓe aljanna guluje 70 ɓe lettaka ɓe hasbaka, humul ladina ko ɓe woni ɓen la yarɓun, ɓe moccinotako moccanɗe bidi'a, moccanɗe shirku, moccanɗe sanamu. wona wasi ko moccitagol ayatal kursi woni ko naati ɗo. wala yastarkun, ɓe sunnitotako. no wodi toon façon ñawdande ta ko ƴettugol goɗɗum takka ka yiite jandi wulnadi haandi wula takka e on tigi, nden ñawdande ɗon ko harmude. wala yatatayyarun, ɓe katinorta ila kaari ari ɗo mi heɓali hunde kaari, ila mi naati ka kaari, ila kaari jombilam, ila mi jombi kaari, ila mi ƴetti kaari golle, ila o lamɗo ɗo laami, mi heɓali ɗum ɗo ma ɗum ɗo acci, ɓe watta ɗum. e kadi on andi ko hoolorgol Allah nde ɗaɓɓutude, wa ala rabbihim yatawakkalun, kaka Allah joomi maɓɓe on ko ɓe hoolori. ko kala sifurɗo ni haray oɗo tawete ɓeɗo guluje 70. musidɓe julɓe, joni ndam puccu ndam hollande wakkilo. si innano ko arabu harayno a perdi tawina arabu, si innano ko fulɓe ɓen harayno ko minen tun, amma wona pullo kadi haray a tawaka. si innano ko ɓeɗo wuruduɓe nelaɗo haray enen ɗo en perdi. kono nelaɗo ko condition ji addi ko kala rampiluɗo ɗi fof. faqama Ukasha bun Muhsin, oɗo sahabajo wiyeteɗo Ukasha, o immi o dari directement. andir toon sahaba ɓen kamɓe ha kaɓe weela ɗon aljanna. faqala o maki udullaha, toranolan Allah nelaɗo an yaj'alani minhum, nde o waɗatalan jeeyaɗo e maɓɓe yandi. faqala nelaɗo maki anta minhum. Allahu akbar, ɗum ko asire honno. Ukasha heɓi asire natugol aljanna, hiɗen jooɗi yo musidɓe julɓe. o asiranama nelaɗo maki anta minhum, wona wolirowo beleɗe, wona wolirowo jiño. nelaɗo maki mi jonnima asire a jeeyama e maɓɓe. summa qama rajulun akhara, refti gorko go kadi immi dari. ko ɗum waɗi ko woni wo ko woni ko ya eto jeeyeɗa e adiɓe wadde ɓen, sa sakkitiki haray labaka. gorko go dari o wi nelaɗo min kadi udullah, toranolan Allah an yaj'alani, nde watala minhum. faqala nelaɗo make no sabaka ka aditikema biha e landagol ngol. okke Ukasha ko wi'eteɗo Ukasha muttafaq alayh. par ce que si nelaɗo accordanno oɗo, goɗɗo kadi no hawtade daro, goɗɗo kadi hawto daro, goɗɗo kadi hawto daro. joni noon si ɓe du'anike oɗa, ɓe torike Allah e Allah waɗmo e maɓɓe, ɓe toranaki oɗa, wona ɓe ɓurdindini. hande kadi ɓe baari ka arano on ɗa. ayi Ukasha kanko o heeɓi asire.
ko wiyete arruhaytu bi dammi ra'i sabu ko ra on waɗa kon tural tashiru rahtin ko famɗingol groupe hum wa hum duna asharati anfusin ko yimɓe ɓe timma sappo ko ɓe wonno e ɓaawa oya annabajo to wal ufuqu ko wiyete tatteri an nahiyatu bi mana ko hella wal janibi e hella ko gotum wa ukasha bi dammil ayni sabu ko ayn waali ɗon waɗa kon tural wa tasdidil kafe ko kafon sidda kon wa bi tahfimiha e waɗugol mo mufahham wa tasdidu ko waɗugol mo noon kiddal afsahu ɓuri laaɓude ko inde goɗɗo no wiye ukasha. الثاني حديث ديمو عن ابن عباس يتام عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا كذب وادي سيبيا أيضا كذب كباي كحديث مكة لنو دنانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلاته يقوله بما كاينو اللهم يا أن الله لك أسلمتك أمي سلمني وبك آمنتك أونكم قمدني وعليك توكلتك أونكم هولوري وإليك كفادك ماذا أنبت ونكم توبة مرتو وبك كسب ماذا خاصمت ونكم يدون ديرتا كلام يدون ديرتا اللهم يا الله أعوذ بمولوري بإذتك تدون المانغل لا إله على رويته إلا أنت سونا أنت دلني في وتمجو في وتأمجنا أنت الحي كان ورد الذي لا يموت ما يتا والجن والإنس يبقى جنة جن فوق يموتون كما يوبه متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره نرب من حديث البخاري إمام بخاري. الثالث حديث تتبعه عن ابن عباس تزرق يت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا كدي قال أماكي حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينيمن وينيه لورتيدو قالها إبراهيم كولد وأن بإبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي تمن وفرنا في النار كيته وقالها وليد دوكدي محمد نلاد مير محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا تمن بي نوم إن الناس عند يمبن قد جمعوا لكم بموغنديرني on fi wargol ongoy o aya mo adduɗen nane fakhshawhum hulebe fazadahum ɗum ɓeydiɓe kanko e sahaba makko ɓen imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahu al-bukhari wa fi riwayatin lahu nari fi makko kanko imam bukhari an ibn abbas ko yetta abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qala ma kana latike akhir qawla ibrahim sakkitorde kongol annabi ibrahim angol hina ulgiya fi nar tumando ferano kayite hasbiyallahu wa ni'mal wakil. الرابع حديثنا يبون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كو يتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا دماك يدخل الجنة ناتي الجنة أقوام يمبه أفئدتهم تابرد مبدن مثل أفئدة الطير تانوائي وبرد كل را مسلم بيلا وياما معناه مأكوني معنا من أنكم برد مبدن هذا نوائي وبرد كل وناو سارع برد مبدن آلغوي ليبي نفودي أمجي آلغوي mutawakkiluna haray ko ɓe holorɓe Allah on andi sundu ko holori Allah kon fof sundu no jeeya e ko ɓuri kon en wiyata ko kayru ɓuri haalegoy sundu no jeeya e ko ɓuri kon ko ɗo so nelaɗo maki so on holorayno Allah no ɗi colli holorta Allah on malayno on tampata sundu ndu yalta e bimbi ndu mara ngesa ndu mara dunkire ndu mara boutique ndu mara bureau ta sokotonde nden no ɓeeɓi ndu hewtitake kiɗe ta sokotonde nden no heewi tek marɓe boutique e marɓe ngesa e marɓe magasin e marɓe birogo yalta ɓa holora Allah hewtita tawa wuri hara ko ɗuytoyagol ɓe heɓi ka golle maɓɓe hara ko perdi ɓe heɓi alegoy ko tawde ɓerɗe maɓɓe ɗen no ɓerɗe ɗiɗo colli waqila wiyama qulubum ɓerɗe maɓɓe ɗen raqiqa tawa ko sewɗe ko ɗum wiyete raqiqa. alhamis jawabun ɗum an jabirin ko ƴetta e jabir radiallahu anhu annahu no kanko gaza o haɓi jihadi ma annabi sallllahu alayhi wa sallama e qibala najidin hella najidi falamma ɗafala rasulullah sallah sallam ɓane laaɗo Allah on hucciti e fa qala ma'ahum e ɗafala ma'ahum o huccitidi wondude e maɓɓe fa adrakatum hewtitiɓe alqa'ilatu e ko wi'ete kon qa'ila fi wadin e nder ayde kasiril idahi ɗuɗunde leɗɗe ayde ɗuɗunde leɗɗe fa nasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah jippi weeri wa tafarraqa an-nas yimɓe ɓen sendodiri ɓe yaariɗa yastazilluna hiɓe ɗowdinori bi shajari leɗɗe ɗen kala ye jooɗi e ley leggal wa nasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah on kadi weeri tata samuratin e ley koyɗe leggal
ko leggal wi'ete samra ko ismu sajarin ko inde leggal ngal tawata en wawata yiltodirde innen ko teli ka ko mango ka ko bumbum ka ko nete e mana ko ni leggal ngal wi'ete samura fa allaga biha nelaɗo yowi e maggal sayfahu kafa maɓɓe kan wanimna men ɗani min fo nawmatan ɗoygol fa ida rasulullahi tawi yo nelaɗo allah sallah sallam yaduuna himo nodda men on sey e mana findini men noddandu nelaɗo no nodda men ɓay men maƴi wa ida indaw tawi no takko nelaɗo arabiyun aden iwɗo ka burure fa qala o maki inna hada ande no oɗo de iftarata alayya o sortanilan sayfi kafa an kan wa ana na'imun min noon miɗo ɗaani wa ana tawi min na miɗo ɗaani o ƴetti kafa an kan o sorti o sutikela fastayɗastu mi fini wawa tawi kafa kan fi yadino ka jungo makko saltan ko ɓowru ka aaligoy ko sorta ka itta e nder holgo mungo ɓaala on inni man yamna'uka minni joni noon ko mbo danday malan ɗo on andi ko fi holorgol Allah wonɗen ka qultumi inni allahu ko Allah salasa laabi tati mi inni ko allahu dandatalan ɗo andi holli nelaɗo ko Allah holori walam yuaqibuhu oya lettali nelaɗo wa jalasa o jooɗi muttafaqun alayhi awalegoy no ari riwaya nokkugo ɓa o wowli ɗum oya jungo makko ngon diwni kafa kan yani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kadi hocci ka ɗum ɗon koye riwaya ga kono ɗo ɓeyni en tum walam yuaqibuhu oya wawali lettude nelaɗo few o jooɗi wa fi riwayatin naɗe fi laye qala jabiri kunna min laatino ma rasulillah onde nelaɗo bidati riqa'i e nokkure joomirande leɗɗe hawligoy e burure ka fo rewil woni fa ida atayna tawiyoja kamen ari ala shajaratin e dow leɗɗe zalilatin marɗi ɗowdi taraknaha ala shajaratin kan e dow leggal goo min hewti e leggal goo zalilatin margal ɗowdi taraknaha li rasulillahi min accani ngal ɗon nelaɗo sallallah alih w sallam yo toolo ɗon minen min ɗaɓɓoyi koye lekkoye hedditi koye fa jaa rajulun gorko goo ari minal mushrikina jeeyaɗo e sirkoɓɓen wa sayfu rasulillahi sallah alih w sallam tawi noon kafa nelaɗo kam muallakun hino wengi bi shajarati ka leggal faktaratahu o wippi kafa kan faqala ni takhafuni da hulilan ɗo noon joni da hulilan ka qala nelaɗo makila oye hulam qala oya inni faman yamna'uka minni kombo noon danday ma e jungo an ɗo hande qala nelaɗo maki allahu ko Allah riwaya go ko ni murando feƴƴiri wa fi riwayatin abi bakr no ari e filla e abi bakri al ismailiyu fi sahihi ka sellunde makko fa qala oya inni man yamna'uka minni kombo danday ma e jungo an ɗo hande qala nelaɗo maki allahu ko Allah qala o wi kanko filliɗo on fasakata sayfu kafa kan yani min yadi iwi ka jungo makko fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah hocciti as-sayfa kafa kan fa qala be maki min kadi man yamna'uka minni ko hombo danday ma e jungo an ɗo o ɗo nde tawno na holorɗo Allah fa qala inni kun khayra akhidin wonu ɓurɗo moƴƴude e jogitiɗo kaafa e riwaya ga o ko inni wona gooto wawi landandude ɗo wonu noon ɓurɗo moƴƴude e ƴettanɗo goɗɗo kaafa riwaya go ko noon adde kono toujours oɗo o naali holorɗo Allah ko yen yiwu holorɗo Allah ko daɗata ko fa qala nelaɗo maki a joni tashhadu a seeditoto an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa qala wila mi watta ɗum tas lutti warala walakin niskoni min o ahiduka mi ahoday noon e ma Allah o katilaka wonde mi haɓatama few aduna wala akunu mi laatotako kadi ma ɗo min wondude yimɓe yukatilunaka haɓoɓe ma mi ƴettante ndin ahadi ɗon ndaare dey oɗo ko kefeero kono o jaɓali ƴettude ahadi ndi o anni o hunnata himo andi so silmi yeeso nelaɗo ɗon haray o silminkini himo andi o hunnata o wi lutti nelaɗo warama kono o waɗata o ƴettanay noon nelaɗo ahadi ndi o andi ndin o waɗay o ƴettani ndin ɗon nelaɗo accitimo ahi ukti an jibinaɗo ka diina ko honɗum ƴettirantala min Abdoullahi kala ahadi fi kulol gite an ɗen ma hersa gite an ɗen nunna mi waɗon tun an tigi haalana ɗimo e maɗa ɓe mingoy ko kulol gite makko ɗen e acca kulol gite Allah ɗen
ƴetta kulol gite Abdoullahi Kala, acca hersa gite Allah ɗen ƴetta hersa Abdoullahi Kala, watte njii on say fakalla sabila o elaɗo acciti laawol makko ngo ale koye ɓe liberi mi o yeeyi kon ɗum kadi o wolaniɓe goonga fata sahaba on say noon ɓe ari ka sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe noddi ɓen noon ɓen no ɗaani ɓe fini ɓe makani ɓe ɗum ɗo o afwan ko gorko mushrikinajo kefeere on ni fata o ari a sahaba o kadimo makko ɓen faqala o wiɓe he jiitukum mi ari on min indi hayri nnas miɗo iwri ka ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓen on he o sifaniɓe no muran no feƴƴiri mo ɓawɗo ko wi ka wiɗon nanen ɗafala nelaɗo hucciti ay raja o rutti ko huccutugol iwta ka yahano toon ko ɗum woni ɗafala o hucciti ruttagol arta wal idahu ko wino ɗen kon nanen waadin ayde kathiral adahu ɗuɗunde leɗɗe ay ashajara ko leɗɗe alladi ɗen lahu shawkun ko leɗɗe marɗe bulle wa ko wiyeten kon bullehi ko ɗum woni leɗɗe wiyeteɗen al idahu wassamura ko wiyete samuratu ɗum ɗo kadi bi fati sin sabu ko sin on waɗa kon poccal dow wa dammil mim e mimo waɗa tural ashajarutu ko leggal kadi mina talhi jeeyangal e talhi waya koni talhi al isam ko ƴiye min shajaril idahi jeeyaɗe e leɗɗe marɗe bulle ɗen ko leɗɗe marɗe ko ɗum wiyete bulle tawata hino mari ƴiyal nder ala kulli hal nafoore ala e fensutugol ɗum ɗon no way tun wasi en wi'i telihi ma kayi ko leggal tun waktarta sayfa o ƴetti kaafa kan o sortika ay sallahu o sortika wawatay kanko kanka kaafa kan fi yadi ka jungo makko saltan tay ko ka fontika ay masululan ko ka sortaka e kaafa kan wawa bi fati sad wa dammiha ɗum ko waɗi si firirani ko sabu ko sad on waɗa kon poccal dow himo selli kadi ka o ture no selli ka wiye saltan no selli ka wiye sultan asadis hadis jeega bon an umar ko ƴetta sanna umar radiyallahu anhu qala ma ki sami'tum nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka law annakum hara onon de ndara tawakkaluna o holorayno allah ka allah haɗɗa tawakkulino hana holorede noon kono woɓɓe on andi tawakkulu ɓeni wadde ko yonginagol e allah wona holorgol allah masalan sa jooɗike a ɗaɓɓali gandal a inni min ko allah mi holori si allah no fodilal gandal mi heɓay a jooɗike a ɗaɓɓali jawdi fina dawa lakkeɗa wakkiloɗa a woni gollowo seeɗa tun huccita ara naata waalo ma jooɗo e dargol télé ma jentagol journal ma yahugol ka kafewal an a wi si allah no fodilam mi heɓay arske ma e mayde ma nden wopatama an haray ko a yonginiɗo e allah wona holorɗo e laaɗo maki halan hoolorayno allah no haana hooloroyde no net harana yonginagol ngol sabu buy ko yonginiɓe buy no sikka toon hiɓe mari imane e tawhidi hiɓe hoolori allah anda imane maɓɓe e tawhidi on ko lowɗo ɓe wonti yonginiɓe e allah buy no jooɗi gollata waɗata sababuji heɓirɗi hunde nden ɗi hiɓe inna ɗon ko allah foti ɓe konɓe hendan ɗon koyo ɓe watta yimɓe ne laaɗo maki hara ila rasakakum kanko allah o arsikay noon kama yarsuɗo tayra wono arsikirta sondu taku ɗum yalndu daway himasan hara sokotonde nden no ɓeeɓi ko ɗum woni ndu weela wata ruhu ndu rutto ndu hirna kikiɗe ndu arta bitanan hara sokoton nden ko hewnde rawahu tirmidi وقال حديث حسن معناه في يوم تذهب أي سن يهي أولا نهار كأران دنيال البيم خماسا كندو ويلاندو أي دامرة البطون تهي نريد من الجوع إمر بهاجة وترجع نرتو آخر النهار كسكتر دنيال البطانا كندو هي نريد أي ممتلعة البطون كندو هي نريد السابع حديث جاء عن عن أبي أمارة البراء بن العازب رضي الله عنهما قال أماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دلم ماك يا فلان كايو كاري إذا أويت من ريتا de masa'ari walagol ila firashika ka danki ma faqul wuludun do ambandirawan wondo la jentade o tafsir ma am musidɗo gorko kala ko yiwɗa nelaɗo wasiyike goɗɗo jogi ke jungo makko ngon wasiyike mo andu hiɗa jeeya e wona ɗo wasiyede on na wasi haray ko monopole na ɗum on wasiyaɗo ɗon tun nanu moƴƴan kadi gollitira ila hande ɗum dandete jinna ɗum dandete ñanne ɗum dandete ñabbuli buyi faqul haray ko yawi ɗum dandete kadi ayɓe geroɓe ɓen
sabu ayɓe geroɓe no woodi na ya hoolor Allah ha inna bile ko fenande ñanne ko fenande karama ko batini ko fenande jinna ko fenande haray a falji ɗi fopp hiɗi woodi ɗi fopp kadi hiɗi lorra ko ya faamu ɗum ko haqqille ma de ko woni ko ya hoolor Allah wonde ɓeeɗo fopp watama lorrude sowona ko Allah hoddiri yo hewte kono wigol ngol ɓe ala haray wuri sa wattal yiili haray a naata ni fennugol Qur'an ɓa Qur'an no rekonis no woodi faqul haray wiyu allahumma ya Allah aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka walja'atu zahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'an wa la manji minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka donc so mi yimirini mi yubbi ko fino wawira hunjade moƴƴa aren noon ka firugol allahumma ya Allah aslamtu nafsi mi jonni wonki anki mi jebbiliki ilayka faade kama masalan sa maayi e ngol ɗon a wi a ƴetti wonki makin arandi ka Allah est ce que arayɗa mari probléme la wa wajjahtu mi fewtini wajhi yeeso angon ilayka wa fawwattu mi yowi amri fiyaki an ɗen fof ilayka kama wal ja'atu mi ɓaari zahari ɓaawo angon ilayka raghbatan ka lerɗugol wa rahbatan e ka huɗugol ilayka faade kon ko e jungo ma ɓe mana ka lerɗalngol moƴƴere wonde nden e jungo ma ka hulgol lette wonde ɗen e jungo ma ɓa fof ko e jungo Allah woni laamal je a takkorgal ala wala man je a daɗirgal ala min ka immorde ma illa ilayka sonaka ma kadi amantu mi gomɗini bi kitabika alladi nden deftere ma anzalta nde jippinɗa ɗum woni alquran wa bi nabiyika yon annabajo ma alladi on arsalta mo nelɗa ɗum woni muhammadun bun abdillah sallllahu alayhi wa sallam fa innaka an akhi nelaɗo maki an o jannguɗo ɗum wona de wasi ko en faamu komo junngo mum joga on no tindineɗo ɗum tun ko an kala musidɗa julɗo waɗɗo ɗum in mitta sa maayi min laylatika e on jemama ɗon mitta alal fitra haray a maayi e hoore dina yo Allah waɗen wowlaɓe ngol konngol yo Allah hunjin e newinan en hunjagol ɗum o ɗelta en wuulugol ɗum ɗo ndeno ɗano en asbahata sa weeti kadi e jang ama yaade asbahata khayran ara a weetide e moƴƴere muttafaqun alayh ɓe mana dow perdi ala wa fi riwayatin fi sahihayn anil bara qala o make qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ataita madji'aka sa ari kam balnima ka walotoɗa ɗon fatawaddaw salligo tahudu aka li salati salligi ma mo salligantoɗa julde on net goɗɗo duwaka walade e ɓawo salligi he jinnaji no haylade cheytanuji no haylade ñabbuli no haylade kala walotoɗo mi wasike on ko nelaɗo wasi en kon ko nelaɗo wasi oɗo kon salligo si waloɗa koye musidɗa tumma taji refti walora ala shiqqikal ayman beccal ñamal ngal ella ala ya waylito si ngal ɗo ronki kono premier mbaldi ndin walora beccal ñamal ngal waɓul wowla koko tindinaɗa ɓawo ɗo e ewo hadise ɓawo ɗo wa dakara o jantina ha wasifa hadise net konno haadi fo timmine ko ɓa ko tokora ko gotum summa qala refti o maki wajja al hunna waɗa ɗi konngudi ɗo akhira ma taqul sakkitorde ko wolata ko asamin hadisa jeetata ɓo e ko holli en kon on tigi koye hoolor Allah an abi bakrin siddiq radiallahu anhu abdullah bun usmana bun amir bun umar bun kaab bun saad bun taym bun murra bun kaab bun lu'ayb bun ghalib al-qurashi at-taymi radiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu oɗo yimo makko e ben makko fof sahabatun ko sahabaɓe ɗum ko nema honno radiyallahu anhum yo Allah wele ɓe qala wi nazartu mimmi daari mi yi'i ila aqdamil mushrikina faade tette shirkoɓe wona hanta e menen fil gari meɗen ka fammere aboubacry inni wo mi yurni mi ka hundu ko fammere nde mi yi'i koyɗe heferaɓe bom tawi kamɓe ala ru'usina heɓe ka hoore koye amen ɗon si ɓe ugginike ɗon tun ɓe yiyayno men ɗon tawi meɗen holori Allah fa qultu minni ya rasulallah awananugoye mi mapike nani law anna ahadam andi si tawi goɗɗo e ɓe nasara ko daari tata gadamayi kale tepe makko si goɗɗo e maɓɓe yurnike seeɗani labsarana o yiye en faqal nelaɗo maki foro ababacry ma zannoga kon ɗoni sikke ma ya ababacry gesnayni yimɓe ɗiɗo allahu salisuma ko allah on tataɓo maɓɓe on wandi ɗum holli so immani yeero hollugol hari nelaɗo aboubacry no holori allah ɗon muttafaqun alayh attasi jeena e ɓunnum an ummil mu'minina ummi salama koko ƴetta e nene gomɗi ɓen ummu salama ko sonnajo nelaɗo ni o moodi mo maayi ka gueɗe
uhudi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maruni mo ma ɗum wiyen nelaɗo jombi mo wasma inde makko nden ko honno ko Hindu bintu Abi Umayya ko ni o wiyete ko nene Hind ko wiira Ummu Salama ko ɓiɗɗo makko jiwo afo on ko Salama wiyete kamɓe ko ɓuri kon on tigi ko inde ɓiɗɗo mum on noddirte al-Makhzumiyatu radiyallahu anha anna nabiya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatike ida kharaja si ɓe yalti min bayti ka suudu maɓɓe yahugol nokkugo gaala ɓe maka bisimillahi tawakkaltu ala Allah ko inde Allah mi holori Allah allahumma ya Allah inni min a'udhu bika mi molori e ma an adillande mi majjoyta aw udalla ma nde majjete e am majjugol ngol ɗo wona majjugol laawol ngol ko majjugol bono e goɗɗo ma nde goɗɗo majjata laawol islamu ngal bono e maɓɓe ɓa fof no waɗa aw azilla ma nde mi mortoto aw uzilla ma nde mi mortete e mum aw azlima ma nde mi toñata aw uzlama ma nde mi toñete aw ajhala ma nde mi majjoto e goɗɗo aw yujhala ma nde majjete alayya e am hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa gayruma ay ko hina kamɓe bisnadin sahihatin e togorde sellude qala Tirmidhi imam Tirmidhi maki hadithun hasanun sahihun wa hada lafsu Abi Dawud al-ashiru sappaɓun ɗum an Anas yettama Anas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man qala kala wiɗo yani ida kharaja so yalti min bayti ka suudu makko bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah en ala firde ɗum ɓay en firino nane yaqulu lahu o wi'ante kombo wiyata ɗum ɗo wallahu ala wa alam no gasa ko malaika ɓen Allah yamirta yo jaabo mo ɗum ɗo no gasa ko Allah tigi jaabotomo ɗum hudita fewnama yahu wa kufita a yonama e kala boneji ɗin mbi mana a yonanama ko dartanoma wa wuqita a dandama e kala ko boni kon watanaha anhu cheytanuji ɗin salay pottitomo hande kadi kon ɗum naadata en e yaltugol ko galle men ronka janngugol odu aɗo hayso ko biridel wonɗa yaade soodugol ɓa arta e artata anda janngu ɗum siya hayso ɗayi kaka kolluruma wonɗa yaade ƴowugol wonande on ɗo fuuta hay tawi kaka ɓahogo wonɗa yaade fi huntugol haaju ma arta yaltugol ka suudu ko raɓɓi ɗo ko raɓɓi deke to yiɗa yaltude ndu yaha ɗa janngu o du'a akhi rawa Abu Dawud Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayruhum wa qala Tirmidhi hadithun hasanun zada Abu Dawud hino ɓeyditi fa yaqulu inna ya'ni shaytan li shaytanin akhara wonande shaytanuri goo kayfa laka bi rajulin ko honno wawata heɓirde feere bi rajulin gorko kadi hudiya gomɗi o fewnama wa kufiya o yonama wa wugiya o dandama ɓe mana shaytanuji ɗin haalana shaytanuji ɗimmoji majji on kala mo ndun makan ndu kan haala feƴƴi e tawde mum o jannguɗo du'a ɗo Allah jaabimo ɗumɗa si o nduɗo yii shaytaneru goo no iwtiri ɓaawo o ɗo ndu innaymo ha an a tardi ɗaɓɓumo jokka kon no heɓirta feere mo Allah ƴetti garantum alhaadi achar hadise sappo e go'a ɓon an Anas ƴettama e Anas radiallahu anhu qala maki kana laatike akhwanin musidɓe ɗiɗo ala ahadi nabi fewde jaman nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa kana laati ahduma goɗɗo maɓɓe yati nabiya himo arayno ka annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu tawa oya kañum yahtarifu o selay nelaɗo Allah on o yahino arayno ka nelaɗo wal akharu oya kañum yahtarifu hino faggitoto noon hino ɗaɓɓayno ko faggito fa shaka al muhtarifu o ɗo faggitotoɗo wulliti akhahu musidɗo makko li nabi ka annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nelaɗo maki la'allaka tursaku bihi he no gasa ko wona ɗa arsikede ko sabu o rawahu Tirmidhi bi isnadin sahihin ala sharti Muslim bi mana ko nene goto ɓe ɗiɗo legoy tawɓe ko wonduɓe nokku gotum on sumati noon laati oya himo arayno wa kana ahaduhuma ko ɗum laati goɗɗo maɓɓe hino arayno ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam oya kañum yaha ɗaɓɓoya nguure awalegoy oya kañum yalta golloya oya ara jooɗo ka nelaɗo Allah fi janngugol diina faamugol diina oya kañum yalta paytoyo konko paytoyi noon o arata ko be ɗum ɗon ɓe sennata o wulliti noon ka nelaɗo o wala gollude mo jooɗi komi ɗumanni wo ko menen tun koko bere kami hatti wo ko ɗon nelaɗo maki awa gasi
oɗa ko yo wakkilo ko gonga kono an kadi naya haaɓu ko tawi kon ko an wonɗon ñamde bi mana ko hoorema wurɗon a anda no gasa ko sabu ko fawtiɗa o kon waɗi si Allah no arsi koyde makko ko ma arskude donc ɗum ko andingolen sa mooɓi ɓe nguure fi koltuɓe e dépense ɓe e ñawdagol maɓɓe e ko ɓe ñamata e fereji maɓɓe fof ko hoorema naya wi araɗo to ɓe fi ɗum koni a anda no gasa ko waɗi si Allah no udditanma hiɗa yoɓede ndin joddi ɗuɗundi donɗa yoɓede maɗa marsinde konkonɗa yeyde ma konkonɗa remude no moƴƴude ma konkonɗa ne'ude no moƴƴude no gasa koko tawi kon oɗa hino kama no gasa ko saabu ɗum waɗi si Allah no okkordema ɗum mana daiman wa abadan darsu on ko woni en hollude ko yawon hoolorɗo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on waɗen hoolorɓe Allah haray ko ɗo darsu men on gasi kala ko tata on faamal ton on nodday ka numéro téléphone 628 60 53 09 657 60 53 09 631 même numéro 601 même numéro ka Facebook kadi haray email on kadi no to on waɗa Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr wallahu ala wa alamu.